ام پروداکشن تقدیم میکند. ام پروداکشن. یک روز یک دختر در خانه تنها نشسته بود و در اتاق خود را محکم کرده بود و خود را خیلی آرام می داد. چون می خواست با دوستانش به مکان دلخوشی برود. آمادگیش خیلی جدی بود. شادیش حد و کنار نداشت. دوستانش باشند هم به او پیامک میکردن که در میان اونا دوست پسرش هم بود. در دلش شرور بود. خیلی میخواست با اونو برود. خیلی شاد بود. ولی نمیدونست پدر و مادرش رو چگونه راضی کناند. به می خاطر به نزد مادرش آمد و خیلی با او مهربانی کرد. خیلی در نزد مادرش ارکگی کرد. خواست با این مهربانی دل مادرش رو به دست بیارد و برای رفتن با او اجازه دهد. اما مادرش این را رد کرد. دختر خیلی رو افتاده شد. خیلی غمگین شد. و چیکار کردنش رو نمیدانست. در فکر زد. بیقراری میکشید. جای نشستش رو نمیافت. که چیکار کند؟ برود گفته. دوستانش باشند هم با او پیامک میکردند. دختر باشد هم پیامک میکرد و گاهی گریه میکرد و گاهی در فکر میرفت که چی کار کند. و ناگهان به فکرش آمد که با تریسا بگریزد. و همین کار رو هم کرد. پنهانی از والدانش طریق تریزا به کوچه برآمد.
вақте ба кӯча баромад, бо такси нишасту ба назди дӯстонаш роҳ пеша кард. дар макони дилхушӣ ӯро дӯст писараш пешвоз гирифт ва бо ҳамин бо он шӯру ғурури ҷавонӣ, шавқу завқи зиёд вориди он макони дилхушӣ гаштанд. хеле шодӣ доштанд, хеле ғурур доштанд ва дар он макони дилхушӣ рақсу бозӣ карданд, шодӣ карданд ва хеле зиёд шароб нӯшиданд. то он андозае ки аз худ бехуд шуданд. ҳушу хаёл дар сарашон набуд. вақте ки аз ҳад беш маст шуданд, писар хост ба духтар даст дарозӣ кунад. ба ҳамин хотир духтар ранҷид ва онҳо аз ҳамдигар ранҷиданду бо қаҳр аз он макони дилхушӣ берун шуданд. писар ҳатто наметавонист дар пои худ баистад. чашмонаш хира медиданд. духтар ҳам дар ин ҳол буд. ҳарду аз он ҷо берун шуданд. духтар ки аз писар ранҷида буд, хост ба такси нишинад. вале писар ин иҷозаро надод. аз дастони ӯ дошта ман худам туро мебарам гуфта, ӯро ба мошини худ нишонд. писар ки хеле маст буд. духтар ҳарчанд ба ӯ мегуфт суръати мошинро баланд накунад, вале писар барқасд суръати мошинро баланд мекард. ва бо ҳамин дар роҳ дар рӯбарӯяшон мошине баромаду равшанӣ он чашмҳои ин писарро хира кард ва онҳо ҳарду ба садама дучор шуданд. фардо шуд. духтар бистари беморхона гашт. тамоман ба худ набуд. аҳволаш хеле вазнин буд. вақте чашмонашро кушод, дар рӯбарӯяш фақат як ҳамшираро дид. дар тамоми ҳодисае ки шаб гузашта буд, якояк пеши назараш намудор шуданд. дасту пойҳояш кор намекард. ӯ аз ҳамшира суол кард: ронандае ки бо ман буд дар чӣ ҳол аст? ҳамшира гуфт:
ӯ дар ҷои ҳодиса ҳалок шуд. духтар гуфт он нафароне ки бо ҳамроҳи мо садама карданд, оно дар чӣ ҳоланд? ҳамшира гуфт оноам ба ҳалокат расиданд. духтар хеле гирист ва аз ҳамшира хоҳиш кард ки ба падару модараш бирасонанд ки онҳоро хеле дӯст медорад ва хеле пушаймон аст ки сухани онҳоро нагирифтааст. ҳамшира вақте ба берун баромад, бо худ гуфт ман ба ин духтар чӣ гуна гӯям ки он нафароне ки ҳалок шуданд падару модари ту буданд. мақсад аз пешниҳод намудани ин ролик на як навъ таъкид, балки хотиррасон кардан ба ҷавонон аст ки дар ҳурмату қадршиносии падару модар кӯтоҳӣ накунанд, ки оқубаташ чунин хоҳад шуд.